Una puti đi số thằng so, ở đây trên đây là ông tập, tôi xoay thủ lên này đầu so mà. Ne, buon pui chhan. Đó là gì vậy? Ma'am. Đó là hiện thực sự, mình không in tiền ngoài chuyện. Một răng xuống là mình cần lắm chứ phải in tiền không nhỉ? Răng xuống, mình theo cả ai rồi, in tiền là chích chìa bốn chú. Tôi in theo chúa cũng không đủ là chích chìa về bốn chú. Bây giờ sống khá khó rồi. Cùng biết. Hey, amasain, Vawiin hello kan local chhan hi, anung chiat khak kan tia, Mizoram rorel na saga, kan ram humim tu tura kan ngai le, kan nu le kan paber, kan chief minister zon tak, bulal duaman, a member puite, zabak sak loa, thil asoina Vawiin, Zoram rorel na mun hi, a zaom na ataniam zel don ni in kan sia. Chú Vawiin helai muna hian kan local Sumber la pasari na chu he hini lai autonomous district council LADCA ZPM sarkar din na tur atan hian kan chief minister hian members MDC te nena commitment thutiam aneim bina commitment thutiam ane chuan kim sang takin min thil thayem ti ani e lome Welche House Leader Arim Tau le mai. Sang turin dia di chantu Chief Minister. Go Speaker chhan na chu nei lo te ni Le. Zobel na zo turin. Zo na nei tu pu singulian chunga do somang. Speaker iphalnain MNYF and Lai DYCC longtai nisom nila pasari kani press statement hi speaker iphalnain kam chair sok te ang Vawiin nisom nila pasari sang nila som nila panga sanchin bumi takal tanga zoram mi puima LADC sarkar dinglai United Legislature Party ULP namthua omle moipo thulova ZPM sarkar din theina tura Mizoram ZPM sarkar thil ti dan le rural na sang tura athim awar po thulova sarkar tu ne na mangle an thutiam bo chia a an set dan te Mizoram mi pui khiata puan so atur tlat maya thudik kan puan so hi Mizoram mi pui ten kan sarkar Mizoram government kallai kan te phung poimo akan han te po athat kan ring thudik puang chuak tur hian diklolai tarlan atul miaw awangin mal in huat na in selna anilo ti party apong apuya chil thena aningot loti kan soidu bok speaker Mizoram Assembly sesona khan kan MLA leader of opposition pulal sandamaral tele Congress MLA pusingun ngun yan sung te khan
ตัวน่าLADCสุรคาร์อินทักจุงจางอันสยาคานกันจีมินิเชอร์อุลลดูอมคานเชียงความตะกัสอินLADCอาสุรคาร์เสียมตุรเฮียนเอ็งเพรสเซอร์มะกันเสียมเลวปาร์ตี้อาอันโลลูดูอันโลลูอันดูอาเกนิส่วนล้มตะกินกันอุดงสงไหมอันนี้อันนี้ค่ะเฮียงตะกากันเสียมโดสวยเทกันในฮีวันดูทักเละอันนี้ทุกดิกชูเฮียงฮีอันนี้เซปเทมเบอร์นี่สมเลยปฐุมสังนี่เลยสมนี่เลยปลีอาคารเสียมไงเฮียนอามาผู้วิจิตรสังฮีฟอนเบียอินออฟฟิศโคชวินผู้จิตรอีหัวLADCอาสุรคาเสียมก็ดูอันนี้ที่อินอารมณ์สมได้โตอันนี้สุรคาน่าเสียมอันนี้ชวนa personal thil ti hi kan thia thawang in tuna hian thu buai nei ani a pu speaker phalnain kan chiar ani ti chuan a personal thil ba ka personal provincialized school som priyat LADC thlan member zom tak kha party pakhat thu chu khachu how sa han pi khach an ber lo nga pu speaker amasa khan speaker party statement press release ta khatin hanan chiar chuak tak ngai ngur sela izo na kha zot ta baila zona lut tamai sela tram hasa po ni peso senior ani akse toin garing khatin an chiar chuak ka la ngai lo pu speaker achan chu mania ka zo khan engma document om lo inti wang khan a document karon soni pu speaker hey nangma copy dan po house property po pek kadwa kan zo du lai chu September ni somle pathum sang ni le sum ni le palia khan chief minister bangla officer in komani a chu speaker ka thu diklinga kan ngai don ani chuan party thu chuak allegation assembly house a ni speaker zo ni zo zer ho se un la ri lo na zo na hu ni te a lo te boy lo sila zo zer ho se ni sila kan speaker i phalna kan ti boy ni lo in speaker khatiang kan rem ti don ni chuan press statement luile in allegation in pumona zong kan share telve chuan aboi thak zawam mani khani ka soizo ka chu evidence material evidence om lo ka te party pakhat thu chu kha evidence atling lo wa mani i soi kha chu kan chief minister ina tiamen atiam lo mo chu ti chuan ni pu vi sang hi chu tiang ka tiang sara belo mo itia kha evidence material om si lo wa kha tiang kha chu house chu nga chuan a thalo wa member in puna ang chi kha in chi thedang chi ka chu fel lo ka ti khania kha zok khania pu speaker evidence chu hey signature nen sign nen party pakhat khania ni lo mo khongai lai ka chu pu speaker thu chu khania kha chu ola khongai evidence ni chi alo evidence lo pa ni hey kan soi zo lokong khoi takin u vi sang hian ni som thani sang ni le som ni le panga hian tuna MNF MDC som ten hena aina an len line ni som thani sang ni le som ni le panga a hian MDC som ten hena a soyani he press statement hi ni som ni le pasaria chua kani a diklawani chuan he hi diklawani ti tu man social na omlova pu speaker mania ka zo khan engma document omloven ti wangin he voina pu speaker he house property in ni press release number 1 of 20 chhan ya somnile pali ni sari February sang nile somnile palia pu speaker khong yin kan member senior ania press release hi asa po kan za tuna amoro chu nala ya kha political party na hian allegation he house put le vaka soi hi chu a tha po speaker lo ta na tha ko mai he po hian khang kha kan ti ve don ani chuan TV tu hi sang nila som nila palia khan chiang chon heng political party allegation si ma ka ka hi soiwa du lo thu kha pu speaker ta ran ba siar chuwa pakhan i zo ra ngai i zo na kha zo le le hau zo na chu poisa lo lu pu speaker le mi zo na kha zo hun min pek na noi kha chu mi lo ti boi lo ram se i phalna dilin press statement po nangma phalna dilin ka chiar ani pu speaker zona tamsia hei ka zona chuak man do lo nia chuan zon vat ro se hi a zona chu ni som le pathum sang ni le som ni le pali September som ni le pali khan alo impung yem ti chuan he thu hi ni som thang hi sang ni le som ni le panga jana
MNF MDC สมเต้นเฮนะผู้วิจิตรสร้างเห็นอสวยช่วงแต่สีส่วนข้างกัน House Leader ต้องประธานเองว่าอินเดียเนี่ยเบียกไอตีอมเราไอตีค่ะ Wildlife เลี้ยงปุ๋ย Wildlife Sanctuary เต้พงปุ๋ยNational Park เต้เละ Officer Post สมที่ตัวนั้น fill up เรา permission เป๊ะตัวเราสวยปุ๋ยแรงเอ็มตีไรค่ะแต่ document เอามาวางอินตารุนตาลังนี้ให้ตอนนี้ให้ House Property ตามพวกกันไปเรื่อยๆนั่นไงผู้ Speaker อีโลกอลเวทานเอาเลยผู้ Speaker อันนั้นกันเช่นส่วนอาทิตย์เดียวสักส่วนนี้เบลใช่ไหมกับเราไหมนี่อาจารย์กับเมมเบอร์ข้าซีเนียร์อันนี้ปาร์ตี้ประคัดทุกส่วนที่ที่จู่เชื่อสักฟูเลยแล้วตัวขันเชื่อหลักโลกันหันอาจารย์นั่นที่เน็ตตู้ที่เชียงตัวตั้งขันอันรีฟังไหนตัวขันกันง่ายเดี๋ยวมาเสียงยังกันขันเชียร์ตาการอินขับโลกันนี่มาเราจะให้จู่เอาไว้ที่สังสามิละคีร์นี่ที่สังปาร์ตี้สังอมกันนี่มาจะสุดการมีปุยตานารูเรียกันนี่สุภาพกันทิลอินโซเต้กันสวยเตฮีไปหมดเฟกรีที่ข้ากันให้เราจ้างนะที่มานี่ข้านี่ด็อกิเมนต์อมเราก็ตีแล้วว่าเอวิเดนซ์อมเราก็ตีนี่อันนี้เบียนี่จวนไว้สุดก็เต้ข้าเอามันอีส่วนทุกชนิดนี่วิดีโอเต้มั้งด็อกิเมนต์ข้าก็สวยแล้วว่าด็อกิเมนต์อีรอนเตียฮี MNYF ทุกส่วนอะไรนี่เด้เจ้าละพอดีเซ่ข้าไล่ข้าสุก็สวยแล้วงั้นมาเซ่โซดัชเชียงจุดที่สวยอมเราตีข้ากันสังทุมินิสรินเราใส่ตัวง่ายละจนโซเบลน่าจะตัวรินเมมเบอร์ซอมตะพูดแล้วมันพูดพูดเตะเราซ้อมังผู้สปีกเกอร์ก็โซเบลน่าจะ LADC Chief Executive Member ทาร์ผู้วิจารณ์สร้างส่วนเองเคสตั้งยังไงที่นี่โซเบลน่าจะตัวรินเมมเบอร์ซอมตะพูดอะไรสักมาเราซ้อมังผู้สปีกเกอร์ก็แล้วไหม LADC อังโตขัน CADC อ่ะพอสุรการทักขินออกมาkami no confidence mo suna ZPM MDC tun soy dan suan ZPM sarkar pat suan council atlali lo dai lo kha helai tuna sarkar na sel mek tu te kan min tia mani antia su adikem ZPM antiam rengem ZPM sarkar lo bang em ni additional akan eng mamin pelo sarkar lo dai lo riat lang sung hian eng banginga sengkat ma pelo kumina hianสุดZPM สุรการลบังพรีเมียมนี่ที่ข้าขจรเตะเอาเลยอาทิตย์ก็สร้างตุรินเจ้าที่สร้างตุมินิสต์ที่มินิสต์นี่บอกพูดแล้วดูมันก็สมังผู้สปีกเกอร์นู้นเบอร์กันช่างมาเสบียงสไลด์โซอาบ่อยทักขบไม่อะสมมาล้ำเลยสนุล้ำแต่ที่ดังล้ำเทะไม่อะการกบฏนอร์ปกฮานินด่ากันตีเฟลมาอินดังลำเลยมันไม่ลองมอเราถึงเองเลยที่ซ้อนอันนี้สิกซอยนี่สิกซอยอันนี้เบียกนั่นแหละเองถูเงี้ยอันป่วยนั่นตานอันลำจังเสียมนั่นตานเองมันกันเฟียดปุยลงเอ็นี่จวนมาเราจะหลอกจุงจ้างจวนให้ salary เลยนั้น salary ฮีรังเอาผมตั้งเราหน่วยยัน CADC สอนเรื่องจ้างอันละนะเซ่มาหล่อเรื่องที่อันบัจจุบันปุ่มเปจังจ้าสมควรปังอาเวลันมังตอนนี้ที่ไงนะอมโลนี่จู่วังส่วนปุ่มขัดอันบัจจุบันในจ้าอันฟรีแต่ริวายสัตว์เลี้ยมาจองกันเป็ดเบลจินตีปอนฟรีสุดที่เรื่องกัลส่วนหลอนละล้อนโลนี่ไม่หล่อละล้อนนั่นชั่วปังที่ไงนะกันเสบียงโลอาจารย์จู่ที่ดังมีตัวที่ข้านินอันมังเซล่าสุรการนักทุกคนลักเบลเรนบ็อกซี่สุดที่ administration สุดที่ไงน่าอมโลวะอินเซียมทราเวสกันดูง่อยอันนี้จู่บางอินอันซุ่มอันมันดิกโลวางโลละเทลวะอันโลอมอันนี้พอยน์อันมานี่มาพูดอันยังทีนก็สเตทเมนต์มาซามีตัวโปกันเนี่ยนะโลกัลสุกันปมล้อมตะกินตัวมากันติดดุยดอนโลตีข้ากันดินนะอะไรนี่เร่งมีนอันเราอมนัดชินพอลเต policy อันเราเอาปุยชินเตอันตุยปุยต่อเราว่าเปลี่ยนทันได้รู้เนี่ยกัลพุ่งทาร์พอลเห็นกันน้องเวทเองติดส่วนผู้สปีกเกอร์อีลามาอีเวลาไม่มีส่งไปกันปมเฟกัน
Puzir sang an phone in BIM in muem di katsu Puzir sang a keralo po kan MDC dang po kan CM te point bin ron muchina ni chu min biak chuan kan bevelo theilova min kan polo ten du chuan an du pola kom kan du ve te chu an run ti veng chu min huang chu min biang chu nge swalom ten Puzir sang an mi som ne na soi ti te katsu a soi le soi lo kha ke ni riat pha kan ni to lo tu nge mi som te po chu kan khelo kalaya mi pakhat thu soi elaya in zo katsu an soi ti kan ya amani zo fiat hen ni box lo wa speaker khong takin kan chief minister hian ni som pathum September sang ni le som ni le palia khan helaya tahan soi langma ne na district council sarkar siam ka duani local thei chuan heng te provincialized te personal life as a case te le phongpui tlang te ngeng pui te le posom hi Puzir sang khan MDC som te ne na soi kha kan chief minister hian Puzir sang ne khan alo soi rengim ti khani ka zon su Solama how to te ruling an niemo opposition an niemo kan CM te point tu na pungune soi ang khatsu kabula hian an soi theu Puzir sang an soi falbi kanilo kan CM te point min mo piang an soi chu zirna Mizoram sarkar noya zirti tuan oma district council noya omboka pusang an ya aboy thak zia an soi china không ai hay zona le chhan na hun zo wa kan chan zo lo ti don miang le salome chumi siam rem tu an ti thu an soi vek ten walai po hi kan kuta hian na pum lumin dar u an tia kan rem ti ni hi chu kan CM te po in an soi china nia walai te so an kuta tu lut vek se kan dua amaro chu thil ti fel ngai tlem ala oma ala ti zong thei lova in je ti tu te po hi an kuta hian om vek lo sela sota engkim an control na noya hela Mizoram sarkar noya thok te nen an oma hloin anglo hela ACR siak tu in ang box silo action la thei tu in ang box silo wa kal te po hi a thalo view mai kan tia ngi chu athupung point tha kan ti puya kan CM te kan member dang te point anon soi fo ani in press release antiang te su kan threat angin press release manghian kan in deng ton vak renga nga kadin beina ang hi ziak ania wang mai khol sut ania wang mai khan adik vek lo ti kha threat tur ania khang khai la ya leklam takaron sin chi po ani karing lem lo in speaker point of order khalaya khan adik lawani chon press this ve ka chan ve mai om tak abi party kha chang ve to bok si lawatin kan ho tu piang ten district council province diang zong thong kan chang ve pe lawani ki ni chuan adik lawani ti kha chu adik ani asoi kha amma ero chu kha solai council na an har sap na po ani sikul pakhata dipat Mizoram sarkar le district council mi an thok du na dual function omani ti hi sarkar ma sa po khei to pin kan lo soi puya chu tu point an soyang amma ero chu tu na ka zo na tak zok ero chu ZPM sarkar min siam pui ka duani lo siam pui ni chon heng ta po hi kan ti sakang che u ti kha alo ti rengem ti khani pu speaker ka zo na lok su pu speaker tu na ron minon zom tharten sarkar ZPM sarkar an siam tur hi do lo tam tak ZPM jing apon amani amaro chu mi kan pola an lo lu chuan kan pom tur ni kal phung nar thar noya chuan tumma hi kan thalo vak to lawang i kha kan rina wangin kan pom ani mai sarkar siam theina na siam lo thlat thu kha om lova chu ani maya tin mi PR kan chan tu le tu lo tu te kha chu ke mani thu nei na min da sak ve se mo le kan du le kan chang kan du lo le kan chang lo wanga PR zong hi chan vek tlak pon ni lo chan vek sen pon ni lo wa media lam hian ke ni lo hian an chang le na sa theye ema atok viau ni kha ten nan member zom tak pumuan pu zo na puzir sang an case tenge nei ti kha puzir sang hian case pan ni ne ya pakhat achuan court niam zokin a convict to a chu high court a appeal me kani appeal lai ania wangin tuna hian
convict kan ti thei lova tunai chuan mi zalen ani ria chu lo pakhat dang case ania chumi a case a main accused chu speaker zona nei tu pungun lian chunga case hi ania chu si ngun lian chunga and 14 others tiani emi chungchanga hian charge sheet pei thokat ani to a tin prosecution sanction deal mek ani boka chuwang chuan anticipatory bail lo lak lok te po that karing speaker case kan ei ka hello when you think yan en case ange ane karon siar chuak ane a case speaker kan bazam ta khan to zo bial khan en case nge te corruption case aniem tuna CEM atana kan pom tak so ZPM chalai tena anthu chuwa khan corruption case vizir sanga MLA hun laya om kha kan du lo anti akha ama so mi khan nge ama so ngai ren kha an du lo thin khan du thu tem speaker không ai yên do so i don hian ti khoi se la ala so bel speaker không ai takin kan hospital ko cha cha karinga prosecution order po kan ngai to mek emo as tu tiang tura submit tiang deuh khana sen ka sia ka sexual ni mai the kan host leader khan prosecution order pola omlo case register pola omlo kha case nei tiang pu khati don mi speaker an sexual pay khop maya ei veilam mi te hianin case nei lo prosecution sanction and deal ngai reng man le khobela hian le chuan pusir sa nga chuan ka member zom tak punguna case a hian atelven som palite zinga atelve chuan an case in ang renga a case kan soyange SCB PS case number 4/2022 dated 26 May sanghi somni le patni under section 409/120B/34 IPC red weight 11/13 within bracket A within bracket 1 within bracket B and 13(2) PC Act 1988 ani chu ami hring te chu chiar chuak vek lovila ami hi tuna hian charge sheet pe ani to chu wangin prosecution sanction deal mek ani speaker ka thopui te po hi ni sen case ania prosecution sanction min ron deal zon ka pedon tu ba hum ka tumlo tun malamin prosecution sanction deal in hum te alo om to trina kan tum be lo case number khating chon kin kan the lokin voini theng hian ACB case kan ei ka hello tuna budir sanga na speaker khongai takin khatia soi so dak ra wa chuan inquiry the pon locala long plai bypass road CM kan line center project kan siama cheng bible the som pakhat alo chuak ani CM kan line tudi hun lai chuan MLA kan pek don nai khania cheng bible seli le nuai som sari alo chuaka naya khat po ka khoi lo pathiang khongai nazara ACB and local point he case a hian tel na pakhat chu ko ta la sen chu speaker chu kan na local te an ya chu ba case kan ei ka hello chu nei case te ni chu hela ni la na po khan tra ma sa po khan case ne im hlatlat lo kha kan nei to chu wan chon speaker chu ti soi ti ni la a thain ka thia prosecution sanction speaker po na kan member zon tak hian case anei te me wa chu wang ka advice du chu anticipatory bail lo la turin ka advice du ni kan nei lo kan la bok lo wang tha la speaker khatiang case kan ei ka hello when you think in case kan ei ka hello chat preliminary inquiry ta chon local te meng mai chu tapok ka lo sui chu he thila hian ka signature mo telna pakhat ma kan lo pathian le mi puiza when you think ka na hian ta lo hi cheng khat ma ka langai lo bok chu speaker top the na em en case ge ani enge ti so ti so kher ngai lo ka nei veka kan house leader in direct tak ma case in anticipatory bail ro han in ti tong ta he house of na ta hian amoi lo ka ti ya chuan din he zo le sa ti top to thalo mo speaker pusir sanga nen case nge ani ti zo ania ka chang ani zir sanga na case ania hian
Amin accused punguna ani thu ka soya punguna and 14 others dinga hin atel veti ka soy mai ni so to case number 1 lam hei ka niya ka soy to speaker pujil sanga an convict na kha kata khan ka tel lo ka chu case sanani provincialize ka chu case sanani sanga corruption aina waisha CACB an man na an veret avanga ka case khane ani in ka hiya hei heta poina lang chianga hei ZPMPR ania ti chuan pu speaker tuna soi kha longtai bypass road ani ka chua nuwa ka hun lai mi ka voin ni thengan ti pangma ka project ka an ti to cham thak le ngani ka hun lai khan sota an soi pon nang chu la siam la he kong hi tlang tong ma le an ti we pathian khomai na za kha ti la khan pathian mingin vai na pu speaker ka tel na na yap thela pok ka nei lo thun dei na man zur ko nga pok pakam na tel na pu speaker azo na ka chang ania chan da ka longa thave sila pu vejir su sangan en case tenge nei ti bin zota case pakhat anei chu ka soya chu appeal met katia chu ta chuan kan member zom ta ki atel ka tilo case dang pakhat ania ero chuan tu na kan member zom ta case a hian accused zinga pakhat zir sang hian ni ve a min zo wangin chu ka chang lo thei lo ni chu wang chuan case reng chu an investigator thu atlin lo chuan final report an pe a top mai thin thu atlina hei chu til swal ti ani an ti chuan charge sheet an thelu ta sarkar na thokemo MLA te mo MDC te mo an lo ni chuan prosecution sanction an deal thin ani chu deal mek ani ti kha ka soi mai ani le alo speaker khong ai ka soi fe lok khong ai takin kha khai sa kha pujil siang kha ka nu ka do chia si mania kha si mani khan kha project kha speaker na to ku toya ti chuan prosecution center kan huna hete mai speaker pon sanction na tulin pon kan chief minister ka chung sang a chon lo pe ro se pathian khomai na za ti chuan a tul chuan ka dik na a ka dik long nan hu lo ka tang tuan ka tang ma yang pathian khomai na za pu speaker he case hi songkhan ma sa khan CBI ya pek an tuma marsu an pele tarawa CBI ho pokot local se ka kilom ka okay pathian khomai na za pu speaker kha ka chu kha tiang ba ka thon tur ka nei lo ve ati turin lo tiang kha chu nia lo ko la man la so fel pak le lo sam fili mai don lom